Kuhlwile Moswati lamahle kuhlwile bakalazithi emukelani itindzaba tekuphetsa usuku nitaba nitetfulelwa nguNcedile Mamba. Asicale sibuke nati letihamba embili ngwane lomuhle. Tindimbane temabutfo namuhla tisingatse silo semhlaba eNkosi Mswati wesitsatfu elangeni lekucala lemkhosi webutimba. Sive saseMbabane siyacwayiswa kutsi sigweme kuphumela ngephandle ngoba imishina ikhomba kutsi umoya waseMbabane awahlobi. Thulani Dlamini walapha eGelekeceni ukhala bumayemaye ngendlu yakhe lemshele kwashaya impahla lengabita imali lelinganisela ku-26,000 emalangeni. Ngwane lomuhle nati tindzaba ngalokuphelele. Tindimbane temabutfo namuhla tisingatse silo semhlaba eNkosi Mswati wesitsatfu elangeni lekucala lemkhosi webutimba. Emabutfo abonakele hajabula kakhulu futsi anelisasasa lelisetulu ngalo lilanga lekucala lawo mkhosi webutimba. Emva kube kuhlatshelwe tingoma letimbalwa temkhosi webutimba ingwenyama yemhlaba silo iNkosi Mswati wesitsatfu sikhiphe i-order sayiniketa hulumende Mashikilisa Nafakutse kutsi sale enda lusiko lwawo lomkhosi lapho khona libutfo selingena ehlathini kucala kona kutingela. Usokandaba maphansi kwamzana ezindlini sayamnika butimba lamdolofiya lalelekakejaha betibhamu batabangabula bangembili utawusatha lendlela ibhekele yawujiwalela sisokhona sesibuyele emuva wena ungaseyiwe ehlulwini yamatani ungadubula ubhekisele emuva ngoba utalutho uyavakala jaha. Amshakishini yamatali asathi sitatishela sitathoda tisu sokuthi fake kahle. Nasekhala tilomo utasho usale uma kudubula kuyela emuva nathi yamatali ungazama usulokothe usutawuphuma ekhaleni. Nangu ama-roadblocks abekiwe utawulethwa la asabonakala ukuthi nangu imoto yakho uyavakala jaha.
Daniel Mofos. Sabuga wena Siphamu. Empili. Nyama bofu. Nangemambala libutho liholwe ngilabo labaphethe tibhamu embili kwangenwa ehlathini lapho kuqale khona kona-ke ukutingela lokusho kona kucala-ke kwalomkhosi ngalokusemthethweni. Ngikhimbali Mavuso endzabeni nemsakato eChile eMaswati naDumisani Dlamini ehlane. Lacwebetelako abe seyathembisa ukuthi atawuphuma nenyama nato-ke tinyamatane letinonile khona ehlathini njengoba silo semhlaba sesiba layetile. Libutho lichubekele ekuthatheni intona tibhamu letibhalisile itolo ukuthi tilungele kona kusebenza kanti-ke libese selichubekela khona ehlathini kodwa-ke lingakachubekeli khona likhombise kujabula kwalo lokukhulu nekulungela kuyowenda lo msebenzi wekutimba. Indlela beyinhle indlela bekumafutha Sesifikile ehlathini ngabe sekulungele ukutingela Maseka. ngahlala ngilungele ikakhulu nakunengwenyama ngahlala nje ngithokotile sengikhona khona Embali. Mbane ngoselihlanga. Sesifikile ehlathini benjani indlela kutofika? Engasemla. Endleleni. Kumele sayiphinzelele endleleni nje. Kulobunanzi besifuvu. Embali. Selungele Nkosi ukuthi ningene ehlathini. Hamba. Nasagibela sifu. Isikhala sami silapha elakhwini. Yawu lamnaliya. Embali. Nayiqhamuka nje phansi. Embali. Ndakubikela futhi nayi into oyibona. Mina Nkosi Stayosa mina Nkosi nami. Hawu Stayosa namhla sibonga indlela nje hawu amafutha ibutho livele livuma ingoma imnanzi sesifikile hawu ke utawubona kunyamatani utawuta Stone Khomba ukuthi sishaya Embali. Siyavusela commissioner. hawu fana Nkosi Ibenjani indlela yakudala ehlathini commissioner? kumele kamnandi sibekele kahle awubuya nalelikhulu kubesi Ufuna libubesi? noma kanjani Embali. kumatima nasagile sibona kahle Embali. nyamatana nabekibekela chile Hayi ubonga thile commissioner. Siyabonga commissioner. sikhona njani Siyavuka shift ingabe benza njani indlela? beyilula kakhulu Nalanga selivele liyangishona ingabe sitawuphuma tinyamatana. lapha nje simele doka nje nyalo sawuphuma sawudingela nyalo ngeke ijube nasi sagile isikhali sami lapha phansi Embali. hawu noma kanjani mfuna omkhulu ubuya nayo ubuvu Udingela nesibhamu noma ngasagile? ngiphethe umshini silwane Ngewugeje. hayi nani ngindukuli Nkosi. Embali. Ngabe njani endleleni? indlela ibeyinhle kasongo ngibuya nayo noma kanjani Utawubamba kasongo. kasongo ngibuya nayo Embali. ngiyawungena emgosini ngiyawukhipha sibhamu ngikhiphe isikhali ngihlomile ngihlomene kuhloma Nkosi. oyi basa Eslomo seyihambile indlela yafika la senilungele enganani ukufika ehlathini. ubutho lomkhulu la sesilana seyisho ukuthi seyingiyo okandaba ukhiphe Songizele kakhulu. phela kwekuthi lo mshuqo kuyimpilo kulusiko lwemaswati lokuthi bashuke kusukela kule distance lenze lesona sine nje singaka singabona sesishuke kwe7 namhlanje sishuka Ngikhimbali Mavuso endzabeni nemsakato eChile eMaswati naDumisani Dlamini ehlane. Sive sesembabane sicwayiswa ukuthi singaphumeli ngephandle noma ke sigweme kuphumela ngephandle njengoba imishina yekukala imoya ikhomba ukuthi umoya wasembabane awukahlobi kahle ungaba nebungoti kakhulukati kubantu labadzala kakhulu bantwana kanye nalabo labanekugula lokuthide. Emva kokuthi umnyango lobuke kongiwa kwemvelo eSwatini Environmental Authority ufake imishini yekukala kungcola kwawo-ke umoya edolobheni lakaManzini nalelo lasembabane. Sikali edolobheni lasembabane sikhombe ukuthi umoya unako kungcola lokungahle kuba ingoti yesiveni ikakhulukati bantwana
kanye ke nesive lesitsala kakhulu nalabo labanetimo letikabi emtimbeni. Lokubangela ukungcola kwawo umoya kufaka ekhathi kushiswa katoketibi letingoti kanye ke nemaplastiki. Lokuchumanisa sive nawo komnyango wokubuka kongiwa kwemvelo Zandile Hawu uchaze kabanti. Sing Eswatini Environment Authority sifake imishina lekhonakala umoya lesiphefumulako. Le mishina sifake kulamadolobha aseMbabane nakaManzini. Umuntu losekhaya uyakhona kubuka ecingweni lakhe, agooglishe, abuke ku internet kuthi ngabe lo moya namuhla lengiphefumulako uhlobile yini na. So mawubuka lana kulo information kule link lesipublishile kuma social media ethu, mawubona ukuthi lo moya ungcolile kutoba nekhala lebovu letshengisa kona ukuthi lo moya unekungcola la ngephandle. Lokusho kona ukuthi kudinga ukuthi sihlale ekhaya, mhlambe sivale amafastelo noma ke makhanza ukuthi udinga uphume ngephandle ufake leyo mask lekutokhona ukuvikela. Futhi lo mshina lo uyakhona nokusikalela ukuthi kulamalanga landzelako sigathe ukuthi mhlambe lo moya uhlobe kangakanani. Ungakhona ke plana lamalanga akho ubone ukuthi mhlambe ngemgcibelo singakhona yini kudlala ibhola. Ngoba lo moya lo songcolile khanza ukuthi bese ke seniyadlala noma ngijime kakhulu bese kukhanza ukuthi kulimala emaphaphu noma kube ebhlungu emehlo. So ngoba bese ngakhuthatha ukuthi manibona ukuthi lo moya ungcolile nihlale ngekhathi. Ngalesinye isikhathi kungiko kona lokushisa tshani le mfuthu lephuma lapho bese kukhanza ukuthi ngiyeko kona lokungcolisa lo moya. Noma ungakhanza ukuthi ngiletinye etibi letingodi njengokuthi liplastiki lesinye isikhathi sake sakhanza nalabanye abantu bashisa ifridge leto tinvo leti sicela ukuthi ningadishisi ngoba ngiyeko lokungcolisa kakhulu lo moya lesiphefumulako. Nekushisa siyathi ukuthi kahle hle fana ucele enkundleni noma ngikuphi lapho lohlala khona before ushise ube nalemvumelo. Kanti ke sive siyacwayiswa ukuthi uma kwendeka siphumela ngaphandle sifake wona ke ema-mask ukuthi abatoti vikela kulo moya longcolile. Ubika noNtobe Kuthabethe iTindzabeni channel eMaswati nancedile Mamba eMbabane. Libhange lase-FNB lisukumise umkhankaso wekhuthata emakhasimende alo ukuthi athenge ititolo asebenzisa likhadi njengoba leyo kuyindlela lephephile. Leli bhange namuhla licalelo umkhankaso esitolo sase-Super Spa eMathapha e-Lifestyle lapho khona emakhasimende lebekathenga ngalo likhadi bekaphinze futhi abuyiselwe le mali lathenga ngayo ngekhathi esitolo. Libhange le-FNB selikhuthathe sive noma ke makhasimende alo lelibhange ukuthi babhadale ngemakhadi uma bathenga khona etitolo njengoba lokho kuyindlela lephephile futhi indlela lesheshako. Lo muhla lelibhange belikade livakashele esitolo sase-Spa Lifestyle Mathapha lapho khona bebakhuthatha sona sive ukuthi sisebenzise wona emakhadi. Kanti ke sivele besikhona kulendzawo lebesikade sisebenzisa wona emakhadi kubhadala bebakade ke batfula imihlomelo. Kanti ke labo labatfule yona imihlomelo babonga kakhulu baveta ukuthi libhange le-FNB ngilona bhange lelibasebentela kangcono. FNB vele best ngosi yami sinawo lamanye amakhadi but my favorite is FNB always because you get a lot of things nalokuthi technologically they're very advanced, so yeah ngathi mina bayangisebentela because even for traveling bakahle. Bengilothenga la eSpa so ngisebenzise 1.3 ngasebenzisa 1.3 then ngawina inangizana ya imali lenga 1000 emalangeni. Yes. How do you feel? I know ngijabule kakhulu futhi bengingakwadi but nyalo sengiyakwadi sekuyangikhuthatha namhlanje ukukhuthatha labanye. Lokhulumela libhange le-FNB noSizo Skwane naye uvetile ukuthi balibhange basoloke bayakhuthata ukuthi sive asiwasebenzise emakhadi njengoba lokho kuphephile kakhulu. To promoter kuswiper ke ukuthenga ngelikhadi lakho njengoba sibhalile iskipa sami sithi swipe for the win. Sisho ukuthi lapho na uthenga tinto takho esitolo because kuba safe uyakhona nokuthi ukhone ukumonitor ama transactions zakho wathi ukuthi uthenge kuphi na kuphi netigebengu noma tikubamba endleleni tikhanza unganamali. So sizama nje ukukhuthatha emakhasimende ethu ukuthi sicela amanenani yakothenga etitolo nisebenzise ikhadi lenu and kuyakusave nema-charges nawo kuma-bundled option ase-FNB uswipe mahala noma ngikuphi noma ngabe ngimalini. Kanti ke bavetile ukuthi bathatha ucubekela embili nakuletinye ititolo labasebenzisana nato kucuba wona lo mkhankaso. Kubika noNtobe Kuthabethe iTindzabeni channel eMaswati nancedile Mamba kuMathapha.
Bikesh Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bikesh has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit Bikesh today and get the strongest building material such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bikesh, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bikesh, buy quality, buy it less. This is not some dusty recycled curriculum. Learning a lot of systems. I've learned a lot. Understanding and knowledge within our country. It's reached my expectations as a student here. Not just offering options, we are offering destinations. Of Business Administration. Evolution of the LLB degree. Knowledge, hands-on learning. Then from there, really the world is my oyster. 170 million new jobs, imagine. Tinfombi, imbali yemaswati, ayiphelele esigodlweni elidzidzi mhla titimbili, enyonini. Titawufike tibhalise ngalelo langa. Mhla titintsatfu, tiyaphuma. Mhla titine, tiyageca. Mhla tisihlanu, tiyabuya. Mhla tisitfupha, tiyaphumula. Mhla tisikhombisa, tiyachitsa. Mhla tisiphohlongo enyonini, tiyagidza. Imiyalo etikhulwini. Nguleso naleso sikhulu kubheke kokuthi sikhiphe emajaha lamane nabomake lababili. Kude kokuthi nakukhona longaphilwa lomunye webamfana. Lawo lamabili emajaha akhone kubikela labafanele. Nekuthi lo mfana noma sekafakwe esibhedlela bakhone ukubikela abatali emakhaya. Boba betikhulu bantfa benkosi lababuke imimango kubhekekile kokuthi bayale imbali nemajaha kanye nabomake nabaphuma emphakatsini. Nawe emajaha ayati ukuthi tinfombi tilala todwa nalabadvuna balala bodwa. Boba betikhulu bayakhunjutwa kokuthi bangakhiphi bantfwana labancane ngenxa yekweswelakala kwemhlanga edvutane bese abasakhoni kuhamba indlela lenze. Siyimbali yemaswati sichakazile sitakunqoba kuhlukubeteka. Usho njalo kwemswati lomnyama kulabalithuli lodungandaba sembelebeleni makhephula ngejozi igazi liyaphalala. Ethe phakathi. Yembukeli lesekhaya sekuphinze kunjalo kaMprophet Major V esigodweni kuMathapha. Usenkingeni umthakathi loloya wena kulempela sonto mhla ka-31 ku-Agasti. Njengoba kunabe kunayingqa ezivele yenkonzo ye-Healing and Deliverance sihloko sithi ngifihle ngozi phambi kwezitha zami. Nangabe imali yakho inyamalala ungadi ukuthi ishonaphi sawudaba nemali njengoba qonza kaMprophet Major V kuyawube kulungiswa dona tinkinga tetimali. Uyathakathwa noma imali yakho iyanyamalala ungayadi ukuthi ishonephi. Sala uconza khona kaMprophet Major V uyawusitakala. UMprophet Major V akavani nani nemthakathi. Kuva kabandi shaya nathi inombolo 76248848 76745993 76956264 78506275 noma 79824533.
Sinemukele eMaswati lamahle simukele lo sonza kuvula umsakazo channel eMaswati sibongela solo wahleli kanye nathi sitachubeka nato tindzaba. Thulani Dlamini walapha eGelegeceni ukhala leti mathonsi ngendlu yakhe lemshele lebeyifulelwe ngetshani. Dlamini uthi basola ukuthi kwagcuma inhlase njengoba kukhona umlilo lobowusha ngenhla ekhaya kubo. Uthi impahla lemlahlekele ingalinganiselwa emalini lenga 26,000 emalangeni kuya ku 30,000 emalangeni. Thulani Dlamini walapha eGelegeceni ukhala bomayemaye ngekushelwa yindlu yakhe lebenetindlu ekhathi lebelingalinganiselwa emalini lengetulu kwetinkulungwane letingemashumi 25. Dlamini uthi njengoba khona umlilo lobowukhona ngenhla ekhaya kubo basola ukuthi kwagcuma inhlase tetake tatoshisa leyakhe indlu njengoba beyifulelwe ngetshani. Dlamini uthi kunginyalo ucube endlini yabhuti wakhe kude lasala nako kufaka ekhathi dona-ke timpahla kanye-ke netimpepha takhe. Ngathola licingo kubomakhelwane kokuthi kuyasha ekhaya kunemlilo lochamuke abakabekisi ukuthi uchamuke but nje kunemlilo lomkhulu lose ukhanze ukuthi uwela etikwalendlu yami le. Indlu lebengiyisebenzisa yelilondo lelalifulelwe ngetshani ngesingisi phecelezi baye bathi thatched grass. So ngangisegebuli ngaleso sikhathi ngangithola licingo ke ngigijima ngitengalana ekhaya kwebhayi ngifike ngikhanze vele umlilo omkhulu sekushe konke lokho kula ngekhathi kwakhanza kude nje nalokuncane lokwakhona kuphuma bakafaya bafika nabo kwakhanza sekude vele singakhipha laba khona kokuhudula nje kwaba nginanga at least a chance of drop but nayo seyivele itiphelele. Impahla leyalimala la ngekhathi siswami ngabekisa nje ngetindlu tasendlini leto letima cave factors lokufana nemibhedze newardrobe netimpahla netinsimbi tami ke letinshade emoto lebengithi ngilatisebenzisa eziliviki licala. Estimative lingasho ukuthi ngekulinganisa kungamenda mhlambe 26 to 30,000 including everything nawubuka nje tindlu letikhona kukuphilisa ngekhathi endlini. Esiveni seMaswati nakuloyo naloyo noma ukuphi lobukelela umsakazo wenu ngingakubonga noma ngakuthokodela lolo lisito lelivelile mhlambe lo munye unesitini la ngasasebenzisi noma lesakala semende noma anything noma ingubo noma yini. Labo lawa ngafisa kumsita bangamthinta inombolweni yakhe lethi 76 noma 79 126814. Etindzabeni kubika Ncedile Mamba nginanondobeko Kothabethe eGelegeceni. Njabulo Mathenjwa lo wabaleka ejele mhla ka 2 August eBig Bend sewutholakele emva kokuthi ngesive sihlebele umnyango ocondzisa timilo ukuthi ungakuphi. Lo mnyango ubonga sive nalabo labafaka isandla ukuthi bagcine bamtholile. Umnyango wokucondzisa timilo uthanza kwatisa sive ukuthi Njabula Mathenjwa lebekakathi kagcinwe umnyango wokucondzisa timilo eBig Bend so utfolakele emva kokuthi ece mhla 2 enyangeni yengci eminyakeni losetulu. Mathenjwa kusolakala ukuthi bekasoloke aphuma angena kuleli laseSwatini naleseNingizimu Afrika ngekuthengisa titsakamiva noma ke insangu. Kuthiwa ke utfolakele ke lamananga mhla 24 enyangeni lesetulu emva kokuthi lomunye wesive akhona ukushayela umbutho wembube kumatisa ngaye njengoba bekasolo atfunakala. Mathenjwa wagwetshwa iminyaka lesihlanu noma ke ubhekene nesigwebo seminyaka lesihlanu sekweba kanye ke nekucekeza kanye ke nekukhanzakala aphethe insangu. Umnyango wokucondzisa timilo uthanza kubonga kakhulu kusesive lesikhonile kubambisana nawo lo mnyango kude yatfolakala lona wekunene kanjalo nalabanye labakhonile kufaka sandla kuthi lo msolo agcina atfolakele. Nondobeko Kothabethe lobikako kanzi umbiko uchamuka emnyango wokucondzisa timilo. Libandla le-Word International limema emakholwa kakhulu kati bantu labasha etinkonzweni tebusuku bonke letitawucala nga-6 entsambama tiyophetha nga-6 ekuseni letitawuba senkoyoyo kathela letinkonzo titawuba ngalesihlanu mhla ka-29 August. Sanvusela babukele egameni likaJesu. Prophet Comfort Word International Ministries mhla ka-29 sitabe sine all night prayer
mhla ka-29 kule nyanga this coming Friday sidabe sikhona sisenkoyoyo njengoba sebashido sidabe ke sikhuluma ku-theme verse yethu le-Joel chapter 2 verse 28 ebantwini labasha na7 lonke ngokuthi uNkulunkulu sovela uthelekile emhlabeni sovela uthelekile eSwatini nangabe bekukhulunywa emuva kungavakali kepha kule season lena kutawuvakala sikhuluma nge-great revival lokungakake sekubonakala emhlabeni labangeva bayeva labangaboni bayabona uthi ke Joel ekhasini tekugcina uyawuthulela moya wakhe uNkulunkulu upon all flesh bese uthi your sons and daughters will prophesy lokusho ukuthi ngile season nalesikhathi lesikiso lesi last awubona khona lesingakake sikubona last ayibamba khona inkhatimulo yaNkulunkulu mhla ka-29 asihlangane khona eWord International Auditorium enkoyoyo last abesikhona khona sitabeke sikhuluma lokuthi even nabo lalabadzala bethu batasinabalele batawubona ema-vision laqhamuka kubabe uNkulunkulu so taba khona Prophet K Mamba losuka esipofaneni daba khona Pastor T Mbingo losuka naye enzaweni yakamanzini udaba khona siso daba sihlabela Minister T Dlamini daba khona asiphathe emculo daba khona Apostle Elfa Kutse losuka eMbabane daba khona Reverend S Mavuso unaye losuka eMbabane so nangabe kuthiwa ufuna kufika utohlangela nathi kule online prayer le itabe khona i-transport eMbabane itabe isuka ngabo 6 eNew Mall itabe khona enyisuka eCooperation eSeclin inkonzo icala ngabo 6 entsambama itabe kuyi-online Sikhathi maswahla mahle sitangiphocelela ukuthi ngime khona lana kulolu suku lwanamuhla kodwa ngakade phethe ngalokuphelele nginaphindze ngimphindze letihloko taletile bethamba embilini. Tindimbane temabutho lacwebetelako tisingathe imbube yemhlaba emkhosini webutimba locale ngelisasa lisetulo. Sive saseMbabane siyaxwayiswa ukuthi sigweme kuphumela ngephandle ngoba imishina yekukala umoya ikhomba ukuthi umoya waseMbabane awahlobi. Thulani Dlamini waseGelekeqeni ukhala bumayemaye ngendlu yakhe lemshele kwalimala impahla lenganga 26,000 emalangeni. Tiyaguca ngone lomuhle kubukela kwengilukuhle etinhlelweni letitalwandzela usale kahle.